برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر زیاد. طوری که میدونید استقلالیت دولتی یک نعمت بی‌بهایی است که نصیب ملت و خلق شرفمند و خیرتسالار تاجیک گردیده است. امروز از برکت استقلالیت دولتی دولت ما را به صفت یک دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد و دموکراتی دنیوی میشناسند، اعتراف می نمایند و اسنای حل و فصل مسائل گلوبالی در کره خاک پیشنهاد و نظر تاجیکستان را از برکت استقلالیت دولتی به اینابت میگیرند و میخواستم نظر شما را داشته باشم راجع به مستحکم نمودن پایه های استقلالیت دولتی از لحاظ حقوق، از لحاظ قانونمندی ها که روند باثبات هر جامعه را تامین می نماید. تشکر زیاد. واقعا اگر امروز ما تاریخ 30 سال استقلال دولتی را مورد تدریس، مورد بررسی قرار دهیم، بله. از نگاه حقوقی برای کشور ما 9 سپتامبر سال 1991 آغاز استقلال است، چون که در این مرحله قرار درباره استقلالیت دولتی از جمله اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و تاجیکستان از جانب دولت‌های دیگر همچون دولت صاحب استقلال، دولت حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی پذیرفته شد. بله. اگر امروز ما با تاریخ استقلالیت کشور خود نظر افکنیم به یک خلاصه خیلی جالب آمده می توانیم. بله. در آن دولت استقلالیت پابرجا است که در آنجا بعض یا زمینه استوار قانونگذاری جای دارد. در آن دولت صلح و ثبات است. در آن دولت هر یک انسان از حقوقهای خود برخوردار است و بهر حفظ آن کمر همت می بندد و چاره‌های را می اندیشد که برای هم حفظ حقوقهای خود، عملی نمودن آنها، رعایت کردن آن از جانب ساختارهای دولتی شخصان دیگر اجرا نماید. پس 9 سپتامبر سال 1991 در تاریخ دولتداری تاجیکان همچون زمانی نوی به دست آوردن استقلالیت دولتی آغاز شده است و از نگاه تاریخی امروز تحلیل نماییم ما 1100 سال پیش دولت داشتیم که آن را دولت سامانیان می نامیدند. و مرحله دوم مستقلیت ما نیز از نگاه تاریخی محض 9 سپتامبر سال 1991 است. اگر امروز زمینه های حقوقی استقلالیت دولتی را به طور کامل دیده برایم، در جمهوری تاجیکستان بیش از 20 کودکس، 350 قانون ها، 10,000 سندهای زیرقانونی قبول شدند که آنها بعد از سال 1991 معین کننده اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، معین نماینده حقوق آزادی انسان و شهروند، مقرر نمودن حالت حقوقی مقامات دولتی شخصان منصبدار و در برابر این تنظیم کننده کل ساحه های خواجگی خلق در تاجیکستان می باشند. محض با قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 ما اساسهای ساختار کنستیتوسیونی خود را در سند عالی دارای اعتبار عالی حقوقی جایگیر نمودیم و تاجیکستان را همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه در آنجا افاده کردیم. بله. و امروز باید تاکید نمود که محض اندیشه ملی، استقلالیت ملی با کل عنصرهای آن از جمله استقلالیت حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره محض در اساس قانونها از جمله کنستیتوسیون کشور معین کرده می شود و تامین می گردد. مثلا در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان انسان حقوق و آزادی های آن ارزش عالی می باشد. در ماده 5 مقرر گردیده است و همه ساختارها از جمله مقامات دولتی، شخصان منصبدار عهده‌دارند که بهر همین معیار کنستیتوسیونی فعالیت نمایند. پس در جامعه که بعض استوار حقوقی است، در جامعه که حقوق آزادی انسان و شهروند رعایت و حفظ می گردد، در جامعه که صلح و ثبات استوار است، در آن جامعه می توانیم گوییم که استقلالیت به معنای تام در همه سمت‌ها جای دارد. و امروز خوشبختانه ما در دولت زندگانی میکنیم که
конституцияи беҳтарини худро дорад дар байни давлатҳои дигар. бо 180 давлати дунё робитаҳои дипломатӣ барқарор намудааст. ташаббусҳои пешвои миллат ҳамчун ташаббусҳо дар сатҳи байналмилал эътироф шуданд ва тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил дар кулли ҷаҳон мешиносанд ва воқеан ҳамин қонунҳо, ҳамин санадҳо тавонистанд ки бо ҳидоятҳои пешвои миллат, бо ташаббусҳои пешвои миллат таъминкунандаи истиқлолият ба маънои ҳуқуқӣ гарданд. дар замони истиқлолияти давлатӣ мо ҳуқуқро, қонунро бо ғояҳои миллию анъанавӣ таҳия кардем. имрӯз ба мо даст дод аз баракати истиқлолияти давлатӣ ки қонунҳои сирф дорои хусусияти миллиро бо ҳамовозии ҷомеаи шарифи тоҷикистон, бо ҳамовозии халқ пешниҳод намудем, қабул кардем. дар мисоли қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни дигари мо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд хусусиятҳои миллию шеваи ба худ хоси тоҷикона доранд ки татбиқ мешаванд ва аз лиҳози ҳуқуқи соири кишварҳои ҳамсояи мо доранд ин қонунмандиҳои моро, қабули қонунҳои миллии моро ба сифати таҷрибавӣ омӯхтанд ва ҳаминак мавриди қабул қарор доранд. назари шуморо мехостам дар ин бора дошта бошам. агар имрӯз мо ба назари ҳуқуқро орем, вобаста ба он ду гурӯҳи қонунҳо ҷудо карда мешаванд. қонунҳое ки танзимкунандаи кулли муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳастанд ва онҳо дорои арзишҳои ҳам дохилӣ ва ҳам байналмилалӣ ҳастанд ва қонунҳое ки маҳз танзимкунандаи арзишҳои миллӣ ё ки ифодакунандаи ҳуввияти як миллатанд. вобаста ба ҳамин имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти ин таснифот қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷониби муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқ ҳамчун қонуни миллӣ мавриди омӯзиш қарор дода мешаванд. имрӯз дар китобҳои дарсӣ, мақолаҳои илмӣ мо метавонем ба ин ибора шинос шавем. аммо дар баробари ин ҳар давлате ки дар дохили худ санадеро қабул мекунад барои ҳимояи ҳамон халқ, барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ қабул шудааст. пас кулли санадҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуданд, онҳо ифодакунандаи манфиатҳои халқи тоҷикистон ҳастанд ва ин ду қонун бошад ифодакунандаи урфу одат, анъана ва дар маҷмӯъ гирӣ меъёрҳои иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистон мебошанд. ва воқеан имрӯз чуноне ки шумо таъкид намудед, ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон боиси он гардид ки бо қабули ду қонуни миллӣ аввалан дар ҷумҳурии тоҷикистон масрафи зиёдатӣ аз байн бурда шавад. аз як тараф қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модарро ӯҳдадор намуд ки аз ҳар гуна хароҷотҳои беҳуда даст кашанду барои таълими фарзанд, тарбияи фарзанд аз маводҳои гуногуни таълимӣ, технологияи муосир ва он чизҳои дигаре ки барои рушди нерӯи инсонӣ равона гардидааст харидорӣ кунанд. аз тарафи дигар қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо кулли маъракаҳоеро ки маросимҳоеро ки онҳо ба хароҷоти зиёдатӣ ё ки буҷаи оилавӣ зарарҳои зиёди молиявӣ меоварданд, онҳоро маҳдуд намуд ва баъзе онро манъ кард. пас бо ташаббуси пешвои миллат қабул шудани ин қонунҳо ҳам масъулияти инсонӣ ҳар як нафарро дар ҷумҳурии тоҷикистон боло бурд ва аз тарафи дигар барои сарфа кардани маблағҳои оилавӣ шароити хуберо фароҳам овард. амин таҷрибаи қонун эҷодкунию қонуни миллии мо дар мисоли қонуне ки шумо роҷеъ ба паҳлӯҳои мусбати он ҳарф задед ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар раванди бисёр тезу тунду шадид ва пурталотуме ки глобализатсия унвон мегирад арзишҳои миллиро низ ҳимоят мекунанд, аз лиҳози ҳуқуқӣ таҳким ва устувор мегардонанд. чун
пешгирӣ ба гароиши ҳама падидаҳои номатлуби иҷтимоӣ бо риояи анъанаҳои миллӣ ва суннатҳои неки ниёгон, тарбияи меҳанпарастии ҷавонон, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, эҳтироми волидайн ва тимсоли ин арзишҳои суннатие ҳастанд, ки дар баробари қабул кардани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳам арзишҳои миллӣ ҳимоя мешаванд ва ҳам таҳкиму тарбияи худшиносию худогоҳӣ ба лиҳози ҳуқуқ ва қонунмандӣ низ устувор мегардад. Давлат пеш меравад, арзишҳо ҳимоя мешаванд, падидаҳои бисёр шоиставу падидаҳои матлуб арзишманд рӯи кор меоянд, татбиқ мегарданд. Дар ин баробар низ зарурати такмили қонунҳо ба вуҷуд меояд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимояи пояҳои моддию маънавию ҳуқуқии истиқлолияти давлатӣ, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ, қонунҳо дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо дар бораи нишони миллӣ, дар бораи суруди миллии Тоҷикистон, дар бораи парчами давлатии Тоҷикистон, ки пояҳои ҳуқуқию маънавии истиқлоли давлатиро на танҳо дар дохили Тоҷикистон, дар ҷомеаи байналмилалӣ ҳам устувор мекунад ва ҳам ҳимоятгару муаррифгари арзишҳои миллию истиқлолияти давлатӣ дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ва назари шумо роҷеъ ба ин паҳлӯи қонунгузории миллӣ дар низоми давлатдорӣ? ташаккури зиёд. Воқеан агар имрӯз мо ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати мустақил муаррифӣ менамоем ва воқеан эътироф шудааст аз ҷониби кулли созмонҳои байналмилалӣ, он эътироф гардидааст. Аз ҷумла Тоҷикистон имрӯз аъзои комилҳуқуқи 70 ташкилотҳои байналмилалӣ аст, ба монанди Созмони умуми ҷаҳонии савдо, Созмони милали муттаҳид, Созмони умуми ҷаҳонии сайёҳӣ, Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ ва ғайра. Аз ин рӯ дар Тоҷикистон вақте ки арзишҳои миллӣ мавриди ҳифз қарор дода мешаванд, ду масъала рӯи кор меояд. Масъалаи аввал он ки кадом арзишҳо ё ки пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ, агар дар ибораи умумӣ истифода барем, ҷаҳонишавӣ барои миллати тоҷик пешрафтро меоранд, мусоидат ба таъмини ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд мегарданд, ва аз ҷанбаи дуюм кадом омилҳои манфии ҷаҳонишавӣ ба арзишҳо зарар меоранду манфиатҳои миллии моро поймол мекунанд, мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. имрӯз бояд таъкид намуд ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми қабул гардидани санади меъёри ҳуқуқӣ, ҳангоми ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он, бо назардошти ҳамин ду омил тадрис карда мешавад, бо назардошти ҳамин ду омил эҷод карда мешавад, бо назардошти ҳамин омил тағйиру илова карда мешавад. мисоли мушаххас, агар имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пешрафти технологӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, мутобиқ намудани санадҳои дохилӣ ба санадҳои байналмилалӣ ҳамчун арзишҳои мусбӣ муаррифӣ гарданд, арзишҳои дигаре ҷой доранд ки онҳо ба урфу одат, анъана ё дар маҷмӯъ ба миллати тоҷик росткор нестанд, ба монанди экстремизм, терроризм ва дигар омилҳое ки онҳо дар сатҳи байналмилал имрӯз ҳамчун ҷиноятҳои байналмилалӣ муаррифӣ шаванд, қонунгузору ӯҳдадор менамояд ки нисбати ин чораҳо андешад, аз ҷумла дар сатҳи қонунгузорӣ онро ҷойгир кунад. ва хушбахтона дар ҳама давлатҳои дунё аз ҷумла Тоҷикистон дар мадди аввал манфиатҳои миллӣ меистад, халқи Тоҷикистон меистад, чунки мувофиқи Конститутсия халқи Тоҷикистон сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст. мувофиқи Конститутсия Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба дарҳои кушод муносибат менамояд, вориди Тоҷикистон ҳама гуна субъектҳо шуда метавонад. лекин агар он бар зидди манфиатҳои мо бошад, дар мо қонунгузорӣ аз ҷумла ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад, дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷумла ҷиноят бошад, дар кодекси ҷиноятӣ, онҳо манъ карда мешаванд. ва тӯли 30 соли истиқлолияти давлатӣ ҳар як тағйируловаҳое ба қонунгузории кишвар ворид карда шудааст ё санадҳое қабул карда шудаанд,
آنها از یک طرف حمایه کننده منفعت های خلق تاجیکستان باشند، از طرف دیگر مانع وارد شوی بله عامل های منفی بین المللی به قانونگذاری و دولت تاجیکستان هستند. آره از این رو برمیاد که هر تشبوسی که پیشوای ملت میکنند، هر قانونی که از جانب پارلمان کشور، مجلس نمایندگان و مجلس ملی قبول کرده میشن جانبداری میگردند، آنها بهر حمایت حقوق انسان، بهر پایداری دولت، استوار نگاه داشتن صلح و ثبات و در مجموع بهر پیشرفت تاجیکستان قبول شدند و مورد تطبیق قرار داده میشوند. تاجیکستان امروز به صفت یک دولت کامل حقوق عضو جامعه جهان یک زمره کنونسیا و سندهای بین المللی را نیز قبول کرده است که در تاجیکستان اگر با کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مخالفت نداشته باشند عملی می شوند در این یا آن معیارهای مربوط به ساحه. راجع به این و پهلوهایی که کنونسیاهای بین المللی که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است در تکمیل نظام قانونگذاری چگونه می توانند که مثبت سهم داشته باشند؟ تشکر زیاد. اگر امروز ما تحلیل نماییم، بیش از 350 سندهای بین المللی یونیورسالی قبول شدند که آنها را تاجیکستان اعتراف کرده است، به اصطلاح دیگر تصدیق یا راتیفیکاسیون نموده است و وقتی که این سندها از جانب تاجیکستان اعتراف گردیدند، تاجیکستان همچون یک دولت مستقل عهده‌داری به ذمه میگیرد که قانونگذاری خود را مطابق به این سندها کند. واقعا در وقت سوالدهی شما یک اشاره خیلی خوب کردید که در تاجیکستان اولا موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی کنسه کشور می ایستد، بعدا سندهای بین المللی و دیگر قانون و قانونگذاری. پس از این معلوم می شود که هنگام اعتراف نمودن یا تصدیق کردن سندهای بین المللی اولا معیارهای کنسیونی مورد تشخیص قرار داده می شوند که آیا سندی بین المللی با معیار کنسیونی مخالفت نکند. اگر مخالفت کند آن تصدیق کرده نمی شود. اگر تصدیق شده باشد و من بعد آشکار گردد که مخالف است به اعتبار است، پس در جمهوری تاجیکستان اولا معیارهای کنسیونی می ایستند. قسمت دوم مسئله آن است که هر سندی که تاجیکستان آن را اعتراف کرده است عهده‌داری معین را به ذمه تاجیکستان واگذار می کند. از یک طرف مطابق نمودن سندهای داخلی دولتی با آن سند بین الملل، از طرف دیگر درست تطبیق نمودن آنها. اگر امروز از نگاه معیارهای کنسیونی گیریم، هر یک انسان، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتواند با دو راه از سندهای بین المللی استفاده برد. اولا یا به واسطه معیار بین المللی را، سند بین المللی را در تطبیق حقوق استفاده برد، یا اینکه توسط وارد نمودن آن به قانونهای داخلی دولتی از قانون ملی استفاده کند. و وقتی که دولت این عهده‌داری را به ذمه گرفت، برای اجرا نمودن هر یک سند بین المللی حسابات یا معروضه های را دارد که آن سالانه یا در 5 سال یک مرتبه صورت میگیرند. مثال اعلامیه عمومی حقوق بشر که 10 دکتر سال 1948 قبول شده است، از جانب تاجیکستان اعتراف گردیده است. هر یک معیار آن در قانونگذاری کشور با این یا آن شکل وارد شدند. تمام سندهای ما با این اعلامیه مطابقند و هر نفری که در جمهوری تاجیکستان اقامت میکند از این معیارهای اعلامیه میتواند آزادانه استفاده برد که آن معین کننده کل حقوقهای انسان است. امروز بینید از نگاه تصنیفات حقوقهای انسان را با حقوقهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جدا می نماید و هر یک حقوقی که ما گفتیم باز در نوبت خود به زیر نمودها جدا می شود. مثلا حقوق به تحصیل، حقوق از استفاده بردن اثرهای ایجادی و بدیعی، آنها را به حقوقهای اجتماعی جدا می کنند. یا که حقوق مشغول شدن به فعالیت صاحبکاری، حقوق داشتن مالکیت، آن به حقوقهای اقتصادی است. یا حقوق انسان به حیات، سلامتی، حقوقهای شخصی یا فطری هستند و در همین اعلامیه آنها در علیحدگی در ماده های مشخص جایگیر کرده شدند که هر شهروند تاجیکستان از آن استفاده میبرد. مسئله سوم آن است که تا کدام حد در مورد پایمال شدن معیارهای سندهای بین المللی چاره‌ها اندیشیده می شود.
واقعا امروز در جمهوری تاجیکستان در برابر مقامات‌های حفظ حقوق وکالتدار اوید به حقوق انسان جای دارد و در داخل خود یکی از معاونان وکالتدار اوید به حقوق کودک است. و امروز در جمهوری تاجیکستان این مقامات فعالیت خوبی را به انجام می‌رساند که سندهای بین المللی در جمهوری تاجیکستان از جانب کل جامعه و مقامات دولتی رعایت کرده شوند. پس معلوم می‌گردد که کل سندهایی که امروز تاجیکستان اعتراف کرده است در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با شکل افاده نموده است برای مردم تاجیکستان است. خلق تاجیکستان در برابر استفاده سندهای داخلی خود از سندهای پیشرونده یا که برتری داشته بین المللی نیز استفاده می نماید و یکی از خصوصیت های دولت حقوق بنیاد بودن تاجیکستان نیز در آن می باشد که دولت برای شهروندان خود امکانیت فراخ از استفاده و تطبیق هم سندهای داخلی و هم سندهای بین المللی را فراهم آورده است. طوری که جامعه کشور ما آگاه است با رعایت قانون‌هایی که در تاجیکستان قبول شده است، با رعایت و تطبیق هر قانونی که به نفع ملت، به نفع جامعه، به فایده خلق شریف تاجیکستان امروز عملی می شود، عامل اساسی رسیدن به زندگی شایسته و تحکیم استقلالت و پایداری وحدت ملی و استقلال جاودان کشور ماست. اندیشه یادم آمد که ما باید به صفت شهروند از لحاظ حقوقی، از لحاظ کنستیتوسیونی که دارای حقوقهای کنستیتوسیونی یا اصالت شهروندی هستیم، حقوقهای قبول شده که به منفعت دولت و جامعه روانه شدن، رعایت آنها را، طلبات این معیارهای حقوق را قطعا رعایت نماییم، استقلالت دولت را حفظ نماییم، ثبات و وحدت ملی و ارزش‌های ملی را که پایه‌گذارشان از لحاظ حقوقی قانونمندی‌های ملی می باشد عملاً اجرا نماییم تا یک دولت سراپا ثبات و آسایشته و از لحاظ حقوقی را به نسل آینده خویش به میراث گذاریم. با این اندیشه خیلی والا و پایداری استقلالت دولتی، وحدت ملی، امنیت و ثبات سرتاسری در تاجیکستان محبوب میرسیم به انتهای برنامه درخش استقلال و به بیننده عزیز و هوشمند تلویزیون سینما ثبات و خاطر جمع و آبادی دیار عزیز تاجیکستان آفتاب رویه را تمنا داریم.